bandiru attaque ɓe tawi ɓe lumbi wesegele ɓe suti kunsi tawi fatunen no wanno pegeti baɗirawo kam juuri pegeti no feƴƴinno hecciyanki laabe ɓe artiri fure on ɓe surri hecciyanki haray mawɓen noon hoore hollande woni ko ɓe iwi ko jaajiraɓe ka Ibrahima hoore hollande ka Ibrahima de ɓe tigga bose ɓe iwi noon ɗon ɓe yaade hiwragol nden fatunde ɓeeno ha ɓe lumbi wesegele ɓe fotte ndu bandiru no inne Mamadou Yasin komo dantaba tippo haray o hawri e maɓɓe ɗon o wari ɓe o daasi o naɓi ɓe ley fitare donc haray mawɓen ɓe feƴƴini haray mi humpitori ɗum chef secteur dongol ɗon e ka Ibrahima jaajiraɓe ɗon no miñiraɓe waraɓen donc haray ko teddungal enen groupe district on ɗo e Thiangue Bory en général haray koyen doranɓe fi Allah e finaɗo Allah haray wona ko yiɗuɗe woni ko heɓuɗen donc kono ko ni Allah addiri haray noon bandiru ɗum kadi wattama e nanggama fewnɗo ni mo hoore hollande hari mo dogude ɓe nanguimo hakkunde Pete Dane e Ŋere haray ɓe addimo fewnɗo ni mo hoore hollande donc haray min humpodiri e sous préfet haray fewnɗo ni sécurité no iwde Thiangue Bory yaha donc haray information o mi jogui ɗon haray hono juge leluma on e juge gawal on ɓe wawi humpodirde no gasa yeeso ɗo seeɗa minute aji seeɗaji haray wawi humpitorde haray ko honto o ñawirte haray ko yowno ko anduɗon mba haray woɓɓe mo nani information ji no ɓe naniri o haray ko ni taw woni ko feƴƴi donc haray fewnuɗo ni kadi fure o wattitama e juuɗe ɓe bose ɓe fure o wattitama e juuɗe président district bose on fewnuɗo ni haray ɓe fokkiti fi wattinoygol ɓe mawɓe ɓe haray ko ɗum woni ko fewndi hakkunde hoore hollande e bose e dantaba tippoy e kunsi donc probléme o ko hakkude district ji ɗo woni ko waɗi ko iwɓe hoore hollande tigga bose woni ko iwi bose no yaade hiwragol fatunde nder district dantare kunsi on haray ko ɗo haray ko e nder leydi dantare kunsi ɗum kan ɗo dam malanta haray ɗum waɗi donc haray lumbu tun noon cangol ɗum waɗi ɓe feƴƴi tun konti frontiére on haray ɓe feƴƴi tun ɗum ɗon ɓe hawri e bandirum ɗon o wari ɓeɗo o wari mawɓen ɗon donc haray ɓe fokkidiri ni fure on bose haray autorité on ni noon naka laawol kadi haray ɓe fof kadi juge ɓe fof kadi humpitike woni ɓe mo leeluma on ɗo e mo gawal ɓe fof ɓe woni informé e mouradou haray koye doranɓe fi Allah e finaɗo Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci Hey! Hey! How much yatam? Hey, what are you talking Happy Makamotora Koyata, mi pero go na kanila mi hatom. Wala ni ko ayo ka. Kanila Makamotora Koyata. Aray hanki alaji sello dalen be invite no ton e radio RFI aray wodi konguɗi ɓe towni ton wondema koko Mamadi Doumbouya organise ɗo o tournoi waɗɗo Zérékoré famin kini ko simple tournoi ni tun e hoorele himo andi ko fi yoɓe sutenumo fi hollitgol aduna on wondema himo mari yimɓe yoɓe wallitomo o jogito laamu ngu moƴƴa haray noon alaji sello haali inni konko feƴƴi ton fof ko Mamadi Doumbouya en fawti ɗum ɗon ko kamɓe faggitani ɗum ɗon hoore maɓɓe sabuna sécurité timmuɗo ala nokku ko yimɓe ɓe moɓidira ɗon stade on ala capacité jogitagol yimɓe fotay ɓe noon ɓeyni sa ndaaru masji waɗɗi important ɗin fof ala hay en mas goto joueteɗo nder ton hara ko équipe international hani fottude de e équipe Guinée on ɓe jouama o nder Guinée ton ɗum fof ko hollirgol stade ji holoraɗi ɗin sa holnaki jouegol e mum wona fi kay stade mo nanta hoorema on hino weddita e mum wo ko waɗi kadi ha Mamadi Doumbouya e haadi manifestation ji ɗin partout e nder Guinée ko fiyo yahu ha yimɓe ɓen wulɗe moɓodiral wulɗe manifestagol hara kamɓe si ɓe immanike waɗugol koko ɓe faala wadde ɗo ɓe heɓa yimɓe bus ɓe heɓa jama bus ɓe hollira ɗum aduna on wondema kamɓe hiɓe mari yimɓe o haray noon ɓe holli jama on fof yo humpito wondema o candidature Mamadi Doumbouya ko haɗaɗo ko toŋaɗo ko kanko dari huuɗi yeeso cour suprême on wondema o wonata candidat wo haray noon fewndo ɗo ɓe ninsi konko ɓe huuɗino ɗon hiɓe faala yiltutude ko ɓe huuɗino ko ɓe waɗa
joni fiyo yimɓe ɓen holoɓe fiyo adna on fof yi'u wondema jama on heno yiɗiɓe wo ko ɗum waɗi o organisation ɗo ɓe organise mo e hoore ɓe haajaka e jamana yahuɓe tomɓe sabuna ɓe ƴettali garantie sécurité hay e goto wo haray kadi koko bawori e Mamadi Doumbouya haali fi mayɓe ɓen inni wondema ko 56 personnes maayi wo haray kanko tigi Alaji Sellu o noddi responsabilité ɓe IFDG ɓen wontirɓe ton e Guinée ɓe yoɓe ɗaɓɓutu ɓe anda ko jelo maayi wo haray ɓe wonɓe responsabilité ko nder IFDG kamɓe ko ɓe inni yer ko ɓe humpiti ko heɓi ke yimɓe temedere mayɓe wo haray kadi responsable de diaspora forestier ɓen haray kamɓe ko ɓe dénonce wondema timmi yimɓe 300 mayɓe wo fof kadi humpitike wondema société civile on ɓe wontirɓe ton e leydi Zérékoré kamɓe ɓe annonce 136 mort e yimɓe 50 ɓe yitaka wo haray kanko ko ɗum ɗon o hooli hino nandi e gonga ɓuri ko ɓe inni konko yimɓe 50 maayi wo haray ko ɗum ɗon ɓe ɓuri hoolade ɓe gouvernement ji ɗin ƴettata yoɓe waɗu enquête bahiɗen andi ko e nder Afrique wona ko e nder Guinée wona yimɓe imminteɓe ɓen ɓe etoto eteteɗen fof fiitu weltingol laamu ngu wo haray kadi koko Mamadi Doumbouya en hollituno wondema le 31 décembre si feƴƴi haray ɓe wona légal hankadi ko nder leydi Guinée sabuna ko kamɓe yewtidi ɗum ɗon e journaliste ɓe adna Allah ɓen fof ɓe yewtidi ɗum e France 24 ɓe yewtidi ɗum e RFI ɓe yewtidi ɗum e journaliste ɓe guinéen ɓen fof kadi ko kamɓe innuno wondema ko hay ñallal gotal ɓawo le 31 décembre ɓe joɗitotako ko hoore leydi to haray hande kadi ko ɗo information ji men ɗi woni haɗude en si ɓuri ɗo seeɗa.